Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is te Kuia me te Tākuta. There are two kupu hou. The first is maki huhunu, and it means to take advantage of something. Kaua e maki huhunu I te tangata. Don't take advantage of people. Our second kupu is māmore, and it means bare or devoid of ornamentation. Tiro hia te anu o te rākau nā, kua māmore katoa. Look at how ugly that tree is, it's completely bare. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te kuia me te tākuta, nā Aesop. Tērā tētahi kuia me ona karu kino, ka tono I tētahi tākuta ihu mana. Te whakae ai ki tētahi utunga e whakatikaina ai ōna karu. I nā te ihu mana o te tākuta. Engari, I nā hoki te nanakia. Ka mutu I iarangi I tāna tāinga atu, ka uhia ngā karu o te kuia, ka maki huhunu I tōna kāpōtanga. Arā, ka whānako ia I tētahi whakarawe nānā. Ka pēnei te āhua, kia kia rāno e ia kua ora no te kuia. I taua wā, kua tata māmore tōna ruma. Ka whāia e ia tāna utunga engari, ka amu te kuia. Me tāna ki kua kore rawa nei e ora anō. Me te aha no kua kino ke atu. Ānā e kui, taihua e ki te. Hei tāna. Kāore I roa, ka karangatia ia e ngā kōti. Kei te kai whakawā. Hei tā te wahine ki te kai whakawā. I mua I te tononga I tēnei tākuta, he mahanga mea I kitea I taku ruma. I tāna mea mai kua ora anō au, ka reu I te paku kite. Nā tēnei, I pūrangi aho ai te kōti. Ka tārake te kitenga I te nanakia o te tākuta. Nāwai, ka whakahaungia ia, kia whakahoki I ngā rawa a te kuia ki aia. Ka mutu, ka rei paku whai I tētahi hēneti o tāna utunga. Ko te kiko o te kōrero. Kua tawiti rawa te toronga o nanakia. The Old Woman and the Doctor by Aesop. An old woman who had bad eyes called in a clever doctor who agreed for a certain sum to cure them. He was a very clever doctor, but he was also a very great rogue. And when he called each day and bound up the old woman's eyes, he took advantage of her blindness to carry away with him some article of her furniture. This went on until he pronounced the woman cured. Her room was then nearly bare. He claimed his reward, but the old lady protested that, so far from being cured, her sight was worse than ever. We'll soon see about that, my good woman, said he. And she was shortly after summoned to appear in court. May it please your honour, said she to the judge. Before I called in this doctor, I could see a score of things in my room that now, when he says I am cured, I cannot see at all. This opened the eyes of the court to the knavery of the doctor, who was forced to give the old woman her property back again, and was not allowed to claim a penny of his fee. The moral being, knavery overreaches itself. Tēnā rā koe I whakarongo mai te rangi nei. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly ad-free, with no sponsors, which means everything we create is made possible by our Patreon whānau. Every bit of tautoko helps us spend more time creating, sharing and growing te reo Māori through this kaupapa. We're working hard behind the scenes to bring you even more Paki waitara as soon as we can, and your support helps make this possible. If you're a kaimahi at a kura, kohanga reo, puna reo, or school here in Aotearoa, you can get free access. Just email whakamiere@gmail.com
from your staff email account and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month, giving you early access to every episode of Whakamiere, downloadable PDFs, access to our supportive Reo Māori community, exclusive merch, and our full catalogue of over 150 episodes. To our Patreon supporters, he mihi tino nui kia koutou. This podcast exists because of you. If you've enjoyed today's episode, please consider leaving a rating or review on your podcast app. It helps new listeners find Whakamiere. Or better yet, share your favourite episode with someone who might be on their own Reo Māori journey. Ko Taurapa au, e nui nei te mihinga atu. Hei ākua nei e hoa mā.